Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haringkat gaji trilang bat ki senjuk kinongnya taksi sor bat khap sor hak ar pusau turik leber hajar arpu hendrio ki lependong de gajing khandra labor license ya kinong kamai taksi hanong ba shillong ki bomdei ki trai jela hakani gajing talasi labor license kadai haki ar tali ki jaka kata harinja bat halapalang bat lalap kumba ar phungut kinong kamai taksi ki bedei ki barjela kimdon ki kot kisla ki babyang kumta na kaliang kasenjuk bat ki bulit kila pensangi shwa yaki katba kimpat yo yaki kot kisla ki babyang uba pensuk yuroi general secretary kasenjuk uli thu bakani kamdei kasien ka beningkong bakin khandra labor license hendai na kaliang kasenjuk kala khandra ha kapor badang don ka EC barim ha ki HADC hendai kam ipoi HA namar tangkatukani singi ki bomdei kasi ki yolat biang ban kamai shu uli thu bakidon shibun ki kali badai trai da ki khasi hendai ki iPad ha ubom dei khasi ban kamai bat kani ka penduk kam du jam yaki samla khasi Bandung balik kan? पहिला बनाएको थियो त्यो दकिया दकिया नाम रेमिलेसन रामु सुनार रेमिलेसन Deadline 7474 1715 1715 लाइसेंस तो आप इधर मारने से होगा ऐसा कागज तो नहीं ऐसा तो आप मारने से होगा जो हमारा गाड़ी नंबर मारो चंदन अन्य ना ini kali lejong Esa ini kali lejong teh ingin sundur betangnya kini kena barpi di Sudan dah saya क्यों आपका मलिक खासी कौन का नाम खासी है ना तुमने कहा नंबर देते हैं आपको तो फोन करो मुझे नाम खासी
M05P 7192. Labor license apa mas? Labor license है? हाँ है Labor license है? दिखाओ। दिखाओ सर को दिखाओ. Abu hapun dekat try nomor bang. Ka don ka itu kapten. Gitu sauna. लेबर लाइसेंस तो हम घर पे रखा बात सर सर से बात कीजिए. ये तो ड्राइविंग लाइसेंस है. है लेबर लाइसेंस घर पे रखा है Ka घर में रखा है और क्यों रखा? क्यों कर रखा है? हाँ? क्यों कर रखा है? किसी को है घर है नहीं कौन है कोई घर में? नहीं हम हैं पापा घर में पापा है घर में? चाबी मेरे पास है ना तुमका कब बनाया? हाँ लेबर लाइसेंस कब बनाया? लेबर लाइसेंस मेरे 7-8 महीना हो रहा हाँ? है 7-8 महीना हो रहा है पक्का सर महीना? हाँ। अभी रिन्यू करेंगे सर. वो देखने का चीज़ है सर देखने का चीज़ है तो ट्राई kasih ini yang besar. Phone nomor balik. Datang ke kita ke belakang. Tidak. Oh gitu. Tuh. Ikaw ngabot ang ipi, lada pi ay nya ay kini ginon tribal semua pendiam sa ikut Islam. Kung kena ka clearance certificate na po office jungi. Ma. Tuh. थोड़ा सा रहो वो खाली लेबर करना और कुछ खाली लेबर करना बिना लेबर का कमाई नहीं मिलेगा. हम अभी लेके आ जाते हैं Maka kasi nakaliang ka KHDC kila penbait pertolong yang kasi kara labor license namun ki driver kilo di kasi di dekat kerja terilang juga serangan jumi kesenjuk kilo nggak taksi sama kapsa di ngilale taksi ngilale pandai hanya ranja jumi buat ini kalau palang ini. แต่พิลาเอามาเตยไอ้กับจิงลับจนพีฮะไปได้เป็นขนาดตัวพิลาเนี่ยมีกระต่ายความดันอย่างกระต่ายกับเลเวอร์ไลเซนส์แล้วก็อยู่ไปไป Di kerja kara kasi taksi ngilalap ba kumba arpo tuli ay kakali yang taksi ngilalap mo ba kindan ya labor license. Bat kibla adan ru ini su ipi haduk mentak mo sistem arsnem empat ini. Tapi kani kasi yang kemanungkong itu ipi mo ba yang pelong ini kerja kara labor license nakalik na kasi senjuk bat ka KHDC. Ni kan pucuk panmau ipi man sistem arja arbusaru hak tu ka isi ka berim na po district council. Buat KHDC ngilai untuk kerap penuh kerja kera ini ki labor license. Te ke hak tu kasi yang jentri stom jong ini ki enforcement nakap bangi ki nanggalam jong kesenjuk ngilai untuk kera ko masih pasan potuli ki kali bagi rebar kim dani kata labor license. Jadi rebar barjala ngilai batang. Jadi ki bomdi ki kasi. Mo. Tenre ke igbo pun syayong ke penlengo ai kalau matang hadian ars ngilai sini gitu jur rebar klami bian sesurat kilara tam fatak penjaresit ki om pelayu ada district council. Di hadian kerja ikutin kajungi ku masih balai hadian ni kan ning layo ni keren bak iam hatu kapor bomde mentak ke isi gorem kai ke ba pelengo bat pun sayang su pun susi ni kalau pada kalian yang umyo kata ka ya kata ka updates napo ka enforcement te kan pau syaba kemudian sya kajung simkhian kali ke disebut sel hatu kapor ta benena ta kada ba hadian juga tu kajung kanra kat ni banai ta jenon sistem tam ila sangi namang istu aku kapor kamen to kan kra kasulong taga jig sabai pi tinag lagi kasi konsil ka takpor iyam jig sasul kim shim kya ti ha ka bine pagni ka isi batamay mason ka isi batamay wut ni nakaliang ka jig kasen dinayo man kando UCM iba Winston Tonilando tang sini kando ka jong batong ba i ti rig jig shim kya ka jong i dinayo oplong ni ka ra ka ski ko mata bang siya magajing ka ra ka ski mata kalong ka job ti bat kay bang susi kalong ba kabanengkong kalong ba nakaliang gini i klajat kibadan ni kan ni labor license ru kim shim kya ban renew nomor boleh kada sekon katolot pula ti kibinet kampen long mo so kampen nak kibinet la jong ti ban putri kam ti kamar kalong bang isu si kalong ba new iba nilap pamtakas ni bagi try kali kasir ki anya ikire barkap bakani kalong kubo kamasi cheki bangan ai bi hadu kanu ni kerdu ikire bar taxi jong ngan itu bi sibon ki khana jong kinong nya taxi jong kibom dan kam dan jam Tentang try lah dia nak kali. Kiap syongi. Anda pun banding kan kam ke jongki kena ke jongki lah. Masih nak tu. Bubar je lah. Kan dia kapan susi ini ti.แต่ไปได้begini ki bamda kinum pembapia lihat nak kang banyak saya ki taskor ai ka pakai malam pembian kita. Ada kali ke jongki mentan. Nalor ka nakali ka enforcement landu down. Iki kerteng
jong try kali ke kerteng jong driver phone number jong try kali jong driver tena kali yang jong kaseng ngila do tahun pengin buat deal dekat bagi padan ni kimpar renew ke labor license ke jong ki kimbet banyak dia surau balanya kali ni sim sejam kali ya bagi bom labor license hiru te dalil kimbet hiru bal ni surau kita akan tur kita try kali lagi try kali kita kar dan kita prakasi tiba ai kini khelajat banyak di habakim dan labor license kim dai ban ai kali jong banyak atau kini ki barjala ki kerapin takas ni ki bun jong la jong ne ki bun basunya jong ki we kibun ki sunya apa mut babun de jong ki khasi ni kibun juga dikar ban kasir dan kembang nak kalian kasih ngomongin soal kubelai sesian ya kajang simkia jong siam pembron malah pelong ke program jengkerah yang labor license padahal ni syakuman ni ayo kena kerang berbadi ini akan rah pemerintah mentas sini yang ini akan rah bagi jengkerah kan surprise kan untuk kendit baik di hakan udah keluar ni ada kerja betul pengen sedang sebuah kerja karu di kini berokot kan long kendit baik mau di kentang ya wai ni suka pau ba nak kalian keseng juga kesenjuk kini bisa mengabsor perbor ngibut baik ya ka disiplin buat di kajinglong transparansi di ko abigi bro long baik ki baik nanti aku ka rekasi ke jungi par kadawi ka bakongsan ka bangi haban le kini kalong ka keri kerdu kamu kerdu jam ni pet ki kun sama jungi mentah kamu perti kerdu kamu kerdu jam kim dan kamu kim jam kim dan syur ko kelat kanti laj nya taksi bikin bakin suk kamu kelat menteri ni por menteri habai ka kini ka kamu habu cak ni no akibar jelati kini ka pensuk ya ini par kini di kesin jam bangi sim namun taban kumno ban solve kini ka jungi ya di nang ni semat ini akan ra badla ini kalau ngejeng maham kita try kali laki long kelajat mungkin kasih ki banyak iki barjala telar filap bagi driver jong pi kemdar labor license subah kini lo kali ai no ki prakasi telar miu driver prakasi ru pentep singi kaseng in ai driver kasih ki babiang ki kot isla ki balong ki babiang ngan so kata